Dobar dan, danas ja ću kuhati nešto Filipine hrane. Ovo je mungo, grah mungo, vidiš, grah mungo. Ne znam ako ljudi u Hrvatskoj znate, ali mislim da da. Zato jer ja sam kupila ovo u dućan, ne znam točno gdje sam kupila, ali dućan u Hrvatskoj. A tu piše grah mungo. Onda u Filipinima ja želim ovo. A moji roditelji svaki tjedna ili dva puta na tjedan mi smo jeli ovo grah. To je baš drago. Sad ja ću probaj, ali ja znam to kako to ide kuhati. Ja ću kuhati nešto Filipine hrani za mene. Ovo je tako. Sad možemo ovak samo. Pa mislim da to je dosta. Ovo je dosta, to je dosta, da. Zato je za mene samo. To mora biti kuhati za vodu 45 minuta to. Zato je to je malo tvrdo. To piše 45 minuta. Ajde da probamo. Pa naravno da ti trebaš ovo i onda samo ovak. I ja moram počistiti to dva puta da vodu. Ajde da brim. Pomalo. Sad ja sam počistila dva puta za vodom i onda stavila sam vodu. Gle, to. Puno vodu treba. Da idemo dalje. Sada ja čekam da grah bude kuhani. Dobro. Budem ja to priprema sve povrće za poslije. I ovo je, gle tu. Ajde, idemo polako. I sad treba onion je luk. Trebam luk. Oprostite ako ti ne razumiješ mene zbog gramatika. Ne znam gramatika. To je luk. I sad ovo. To je češnjak. Ajmo pripremati tu sve. Peter, ja sam kuhala puritina za tebe. Puritina, da. Moj suprug ne jedi Filipine hrane. Ne znam zakaj. Zakaj ti ne jediš? Ne znaš? Ne znam. Nije fino. Tak. To je domaći paprika. Paradajz.
Pa to je domaći paradajz, jel da? Da, da. I sad budemo priprema. Možemo priprema patlidžan i tikva. Patlidžan. 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 Da. He, sad možemo priprema patlidžan. Patlidžan. Teško mi je. Patlidžan. Možemo priprema. Čekaj malo da trebam počistiti. Patlidžan. Ali to je puno, samo pola. Samo pola treba. Tvrdo. Ne znam kako ljudi u Hrvatskoj kuhati tikva. Kako kuhaju? Ne znam. Ja ne znam kako ljudi kuhaju tikvice u Hrvatskoj. Ali u Filipinima pripremamo to, isto to. Tako. Tako. Ovo je bamja. To je bamja. Vidiš bamja? A ovo je špinat. Špinat. Ha? Ovo je špinat bam na hrvatskom? Špinat. Špinat ba to. A ne znam kaj je to nije špinat. To je neki drugo. A ne znam. Ne znam kaj je to. Ne znam kaj je to na hrvatskom jeziku. Ali u Filipinima to zove kangkong. To je kangkong. Kangkong. Da, na naš jezika. Ne znam to. A nisam kupila ovo podučajn, ali to je meni dala od Filipinka prijateljica ko živi blizu nas. Dobro. Jel tako? Da. Da. Ali ne znam to na hrvatskom jeziku. Ne znam. Kangkong. Suprug ne zna. Suprug ne zna kako to. Pa to je fino. Mislim da ovo je špinat isto. Ne znam točno. Tako. I sad priprema sam sve. Gle. Trebam počistiti tu vodu.
Moj grah mungo. Vidiš. Ljudi, gle. To je kuhano grah. Mungo grah. To je to. No. I sad imamo to empty. Prazno. Čekaj malo, samo to. Malo. Ajde, damo pod olje. Trebamo olje. Malo olje. Pa nemoj tu, ha? Samo Okay. imamo olje i sad možemo staviti luk i češnjak. Možemo staviti luk i češnjak. Ajoj, ni još. Samo malo. Imam rižu. Sad, gle. Onda paradise. Onda malo mix. Sad možemo tu staviti. Gle. Malo soli. Sad malo sol. I sad ovako. Sad trebamo staviti samo tikva. Samo tikva prvo. Okay. A puno tikva ima. I can leave. Vidiš? Malo mix i onda sad trebamo staviti vodu. Sad trebamo staviti jedna čaša vodu. Jedna čaša voda. Vode. Zakaj vode? Nije vodu. Ne znam. Pa to poslije. So let me know the truth before I dive right into you. Sad trebamo oko 10 minuta i onda trebamo staviti ovo poslije.
Sad tikva je malo mekana. Vidiš? Da. Malo mekana i onda trebamo staviti tu sve. Patlidžan i tikva. A ne tikva, bamja. Gdje bamja? Bamja i patlidžan. Idemo tu. I onda opet 10 minuta. Ili prije 10 minuta, 8 do 10 minuta. Nakon 10 minuta možemo staviti špinat. Ne znam ako to je špinat. Zgleda dobro. Bab. Zgleda dobro. Da. Onda opet trebamo čekati 3 minuta. 3 minuta. 3 minuta i onda gotovo. Gotovo, idemo jesti. Filipina specialitet. Bab. Filipine? Filipinski specialitet. Filipinski specialitet. Sad je gotovo. Ajmo jesti. Da probamo. Vidiš. Gotovo tu. Gotovo. Nećeš? Neću, ljubaj. Fino je. Sad možemo staviti luk. Ladi luk. Da, ajmo jesti.